Kalbinu Marianą Mikkelsen, seminaro vedėją. Esame spalvotoj pelėpiai ir šiandien yra 4 seminaro gyvas energijos laukas ir spalvų bei eterinių aliejų žinia diena. Marian, can you please share your experience now? It's the 4th day of our workshop. Somehow it's the first time we have this workshop in Lithuania. What can you say about the process and this seminar? First of all, I experienced that when we do these exercises that we do, both with essential oils and colors, and these specific exercises for this time, it's the etheric aura. In one way, they're very, very simple, but they work very, very deep. We have experienced how the group and how the people in the group have opened up and really have received a lot of deep insights from these colors, from these essential oils. Aš paklausiau Marianos, tiesiog gal jin gali pakomentuoti, kokie yra jos įspūdžiai 4 dieną šio seminaro, kuris 1 kartą vyksta Lietuvoje. Ir jinai sako, kad nors tie pratimai, kuriuos mes darom, atrodo lyg ir labai paprasti, mes naudojam aurosomos spalvas, naudojam eterinius aliejus, bet tie pratimai ir spalvos ir aromatai atveria labai gilias vietas žmoguje. Mes matom tai tiesiog tame grupinėme darbe. So of course, Dali has created an incredible space here, and the people who came here or come here have really, how to say, how to put it? I don't know what other words to say than opened up. And I think, of course, it's the people, but that's what the colors can do, and that's what the essential oils can do. It's not so much about it. It somehow transfer goes beyond the word, because it comes from inside. It opens up these inner resources, inner knowing. It opens up, of course, our intuition. Just very, in one way, very soft but very strong. Ir Mariana sako, pati ta erdvė, kurią mes čia sukūrėm ir be abejo grupė, žmonės, šiame seminare mes dirbam su eteriniu auros sluoksniu. Visa tai sukuria tokią erdvę tarp ir be abejo spalvos ir eteriniai aliejai, kuomet žmonės gali transformuotis. Tai yra labai gilu ir kartu tai yra labai švelnu. Can you say a few words about the plans for the future? Now we are in this first part, etheric aura, and you are coming at the beginning of next year. And can you tell about training level 2? Mariana šiame seminare dėsto eterinio kūno tiesiog struktūrą ir pratimus, ir mes turim planų, kad mokymą 2 dalį tęsim po naujų metų, ir aš prašau pakomentuoti 2 seminarą, kuris vyks 2026 metais. So in January, when I come back, the next is this has been the etheric energy field, and next time it's the astral energy field. Of course, that's a very, very colorful energy field because it reflects all the emotions that we have here and now, but it can also reflect, of course, the deeper, the colors that are with us time after time, that really what it's all about when we relate to the astral aura is somehow central is the heart and how we can share the qualities through our heart. So it will be a lot about both colors that relate more to the specific emotional state, and it will be about colors that reflects more our qualities. Ir tame 2 kurse, 2 mokymo dalyje, Mariana pristatys astralinį
lauką ir astralinis laukas yra labai labai spalvingas, jame gali atsispindėti mūsų emocinės savybės, išgyvenimai ir taip pat gali atsispindėti mūsų talentai, mūsų resursai, kuriuos mes nešamės iš gyvenimo į gyvenimą. Tiesiog per šį kūną mes galim prisiliesti prie savo pašaukimo. And what I have experienced before when I've done this course, when people really understand that the astral level is timeless, it means that the day when we are not here in this life anymore, the astral part of ourselves, or energy field, will somehow, how to say, it will still go with us on our journey afterwards. So it's so important that we really find ways to clarify these emotions that somehow we can get stuck in. It's really, really important, because when we allow ourselves to release them, we don't bring them with us next time. Ir Mariana sako, kad turi tokią patirtį, dėstydama antrą lygį apie astralinį kūną, kad astralinis kūnas, jisai keliauja su mumis iš gyvenimo į gyvenimą. Ir dėl to yra labai svarbu transformuoti užstrigusias astraliniam kūne emocijas ir jausmus, kad nereikėtų viso šito bagažo tempti su savimi toliau. What can you say to people who haven't been to this course but maybe are thinking joining us next year? Aš klausiu Marianos, ką jinai galėtų pasakyti žmonėms, kurie galbūt nedalyvavo šitame kurse, bet galima prisijungti antroje dalyje, kuri vyks kitais metais. First of all, of course, it's very healing journey. And also I would say, when one really understand more deeply what the different energy fields are about in our life, we can actually work with these on a daily basis, but you will also understand how to say, how to put it. Mariana sako, kad visas šis mokymo kursas ir antra dalis yra apie tai, kaip suvokti, specifiškai atskirti savo subtiliuosius kūnus, auros sluoksnius, kadangi šitos energijos, jos veikia, įtakoja mus absoliučiai kiekvieną dieną. Ir kuomet mes suprantam, kaip visa tai sukurta, taškai, energijos tėkmės, per įvairiausius pratimus, spalvas, kvapus, tai duoda sąmoningumą, labai pasikeičia tiesiog pats žmogaus suvokimas. Because energy field is not just a concept, it's alive. Kadangi energijos laukas tai nėra koncepcija, tai yra gyvenimas. And we can cooperate with it when we become aware of how to do that. Ir mes galim tai įtakoti, mes galim su tuo bendradarbiauti tuomet, kai žinome, kaip tai padaryti. Yeah, so that's what this is about, Taigi apie tai ir yra šitas kursas. And the more we cooperate with it, the more we will actually experience that you can call it our deeper values and qualities have really more possibility to be unfolded. Ir kuo daugiau mes visą tai pažįstam ir kuo daugiau su tuo bendradarbiaujam, naudojam, tuo daugiau mūsų vidinės savybės gali per tai pasireikšti. Thank you very much. And we are looking forward for the next course, the next part of Miracle, and we invite everyone who is interested to join us. Thank you, Dalia. I look forward. Labai dėkui, Mariana, ir mes laukiam antro Marianos kurso seminaro kitais metais, antrą 2026 metų savaitgalį, ir kviečiam visus, kurie norėtų prisijungti. Su spalvotais linkėjimais jūsų Dalia.